Honorable Robert Kyagulanyi Elizoba yarebekaho mu district ya Rwampara hamwe na district ya Ntungamo muri Ntungamo. Kyagulanyi higura office z'ekibina cya NUP kutikirizibwa kugeraho oraterane. Ogu omubutumwa bwe hona yaraganisa kurwanisa oboro mbantu kwiyakutunga obushagiki akarondwa nka president wa Uganda. Mu Uganda tuinaka airport kamo yagalo kirezemu Uganda ngaga naiba na Uganda bavu yagalo kirezemu tinaba tuboma kore nabo bavu abantu mu Uganda baleze muri bagaga nayenga namwe mbera sinungi. Yayongera yashaba abantu okwehara emparana n'okwebaganisamu arukuhamya kunaza kuberwanisiza kimwe. Tumukiriza mutuye na kubabula yawula tumukiriza mutuye na kubatisa mu Uganda pia tugenda kubatwekana mu Uganda pia tugenda kubera bya tribalism mu Uganda pia tugenda kubera bya kusosora amawanga mu Uganda pia tugenda kubera corruption mwana musobora kufuna emirimo ne muyagalira mu Uganda pia umwena nabasima nashemerwa munonga okwakira omushijo gumbo witu ni bashaba tu ebero emukumanya muri 15 nsitegwa people power nsitegwa kumutera karuru tukahambe ntebe eje yabo a president twagaruka tukahamba n'indisho ya Ntungamo municipality member of parliament people power. Robert Kyagulanyi uri mukuru w'ekibina cya National Unity Platform yashaba abantu bona okumuhereza obushagiki omukaruru ka bona karaterwa umwaka gurukwija 2015 kwezi ko kubanza mwaka gw'2026 kuyarga omutawuni ya Ntungamo abibyo kwerinda bamushendekereza yakwata ogwarobare ogunatekateka kugumizamo kuronda obushagiki omucyange cya Kigezi umubiro ebiro kwija Gasha kwa Samuel Homza.